Greetings in that wonderful name of Jesus Christ. It's an honor and a privilege for me to be in the presence of the Lord. I want to acknowledge the fivefold ministers, the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. My precious wife and the church board of the House of Wyatt's TMI, the ministers, the deacons, the elders, and even the bereaved family. Samen Sister Maria is acknowledged this morning. We want to say once again our condolences with the family. And Sister Maria, we want to say that we are praying for you as a family, and we know that Jesus knows your pain. There's a song that we sang many years ago, Jesus knows your heart. Jesus feels your pain. Jesus knows just how you feel because he feels the same. And so we know that Jesus even mourned when he got to the graveside of Lazarus. And so this is not unbeknownst to him, that he knows exactly where you are at as a family, and he will carry you through the season. I know exactly how it feels to lose a father in the year 2011. I lost my father, and I know that God can carry you through. Iman say amen. And so even as a house, in the House of Wyatt's TMI, we say in your pain. I'm going to go straight into the word of the Lord this morning, if that is fine with you. I want you to go with me to the book of Romans chapter 13. Romans chapter 13 verse 11 to 14. Romans chapter 13 verse 11 to 14. If you have a Bible, you can go with us. If you don't have a Bible, it's fine. The scripture will be on the screens. So would you please stand for the reading of God's word. We have a custom in this house where we stand for the reading of God's word, and we would ask you to join us in doing so. Romans chapter 13 verse 11 to 14. Iman say amen. Romans 13, 11 to 14, the Apostle Paul writes to the church in Rome, and he says, and do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. He says to the church in Rome in verse 12, he says, the night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. He says, let us walk properly as in the day, not rivalry, not in rivalry and darkness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Would you help me announce my sermon this morning and ask your neighbor, neighbor? Come and help me, beloveds. Ask your neighbor, say, neighbor, what time is it? You may be seated in the presence of the Lord. I want to speak from the subject, do you know what time it is? What time is it? Beloveds, a lot is happening around the world today. We are living in a time and in a season where there is a lot of activity in the realm of the natural as much as there is in the realm of the spirit. We see wars raging all over the world. We see economies collapsing. We see the increase of substance abuse. We see the increase of human trafficking. We see the increase of gang violence. We see that there is a lot of things happening around the world. The good news is, amidst the bad, there are also good taking place. God is still saving people in this day. God is still raising up men and women that can represent the kingdom effectively and accurately in the earth. And even though there's a lot of anarchy and there's a lot of havoc and there's a lot of dysfunction and disarray, there is also a lot of good taking place in our world. And though there are many faces in the realm of the natural that is connected to what is happening around the world, we see politicians pushing demonic activity and the agenda of the kingdom of darkness. Although there's a lot of faces connected, what is happening in the realm of the natural, I must submit to you today that amidst all of that, there are only two kingdoms.
that is behind what is happening in the earth. And whatever is happening in your life today, the truth of the matter is you might be blaming the government, you might be blaming a sickness, you might be blaming your employer. Some of us might be blaming our families because you are saying, if my family did this and that and the other to me, I might not have been here. The truth of the matter is it is either the kingdom of light or the kingdom of darkness that is behind what is happening in the realm of the natural. There are only two kingdoms at work. Say for your neighbor, only two kingdoms. Family, the number one, the first kingdom, it is either the kingdom of light. And this kingdom of light is under the governance and of the creator of both heaven and earth. And that creator, his name is Yahweh. I submit to you today that I don't know what religion you are in, and I really don't care what religion you are in, because the truth of the matter is that Yahweh, the creator, Elohim, the creator of heaven and earth, is the one who sent his only begotten son. He is the King of kings, he is the Lord of lords, and there will come a day that every knee will have to bow to him and confess that there's no one else beside him. The Bible says in the book of John chapter 1 verse 3, it says all things were made through him, and without him nothing was made that was made. The Bible says in the book of Genesis chapter 1 that in the beginning God created the heavens and the earth. And then in the book of Exodus chapter 3:14, Moses says unto him, who will I say has sent me? And God says to Moses, when they ask you in Egypt, who sent you? You answer them, Elohim has sent you. Our English translation says, I am who I am. I submit to you today that it doesn't matter what is happening around the world. There's only two kingdoms at war today, and the one kingdom is the kingdom of light, and the kingdom of light is under the governance of Yahweh. The second kingdom, beloveds, it is the rivalry kingdom, and it is the kingdom of darkness. The kingdom of darkness is under the influence of the devil. And what the devil does, the devil, I call them the devil's minions, is at work. So what we see in our communities and what we see in our families and what we see in our nation and how we see havoc and anarchy, and we see our young men daily dying on the streets of Cape Town, and we see our young daughters falling victim to abusive relationships and substance abuse. It is as a result of the minions of the devil who is at work in society. We speak of the illness of society. We speak of social ills. It is as a result of the work of the kingdom of darkness. Dis mos 'n kind van die Here wat ons vandag begrawe, so ek kan u verstaan, ons hoef nie baie oor hom te praat nie, because hy's huis toe. Hy's aan die ander kant die brug. Daar is nie meer geween nie, daar is nie meer 'n geheilery nie. So ek en u moet bekommerd wees oor ons wat agtergebly het. So is dit alright as ek praat met my en u wat agtergebly het vanoggend. Die Bybel sê dat aan die dood en die dodenryke word die naam van Jesus nie genoem nie. So daar's nie meer hoop vir jou as jy klaar in die kus lê nie. That's why I need to deal with you today while you are on this side of the grave, so that you can make a choice whether or not you will follow the kingdom of light or the kingdom of darkness. So he has his minions at work. And so what we subscribe, beloveds, to the government failing us is oftentimes a result of demonic and diabolical activity in society. What we oftentimes subscribe as rebellion, and we say that people don't want to come right, is a result of demonic altars that has been resurrected and erected in our streets. What we today say is only gang violence is a result of a blood altar that has been established in our communities, and every now and then, every often, the enemy cries out, the altar cries out for blood. I don't know about you, but if you check statistics over the last couple of 2 weeks, over the last 14 days, we have lost so many young men, so many fathers in our city, because there's an altar, a diabolical altar that is calling for blood. So young men are dying because of gang violence.
Excuse me, and they are dying because of overdoses, and they are dying in accidents, they are dying of unnatural causes as a result of diabolical entities within society. En al wat ons kan doen is om in die huis van die Here te kom en nog aan die slaaphoek te raak. Ons kom in die huis van die Here en ons speel ook nog met die Here. Ons speel op die padde en ons verstaan nie dat daar siele wat verloren gaan, omdat die koninkryk van duisternis is in direct contrast with the kingdom of light. Many times, the people who die before us, Sister Kelly, they get on the other side en hulle vra, Here, kan ek nie maar nog vir een diens teruggaan nie? Kan ek nie nog vir een hopelik teruggaan nie? Dat ek net vir hulle kan vaskie en sê, aan die kant van die graf, is dit nie wat hulle gesê het sou wees nie. Ryk jongman, kom in die boesem van, of jammer, die Lazarus sit in die boesem van vader Abraham, en die lyk jongman, hy vind hom in die poel van vuur, hy vraag vir vader Abraham, kan ek nie nog een keer gaan nie, kan ek nie nog een keer praat nie, kan ek nie nog een keer my familie gaan vaskie nie, net om vir hulle te sê, dat het is nie wat ek gedink het sou wees. There's a war in the realm of the spirit, and we are fighting the fruit, and we are ignoring the roots because we are busy with our religious activities, we are busy with our denominational practices, and we are missing the earths, the groaning, the moaning in the realm of the spirit. The Apostle Paul, he writes to the church in Rome in chapter 8, and he says that the earth is moaning. The earth is, the earth is in pain. Because the earth is crying out for the revelation of the true sons of God. And the problem today, Apostle, is that the church is not able to discern the time that we are living in. We have gotten caught up in ons koortjies, en ons is caught up in ons kolle en ons getaai, en ons is caught up in ons kopdoeke en ons skare, but we have missed the anointing that was on the sons of Issachar, that was able to discern the seasons and the time. Do you know what time it is? We have missed that the war is bigger than your fight for recognition. The war is bigger than your fight for entitlement. The war is bigger than your fight for being applauded. It's bigger than your fight over money. It's bigger than your fight than being celebrated. Do you know what time it is? Do you understand the sensitivity in the realm of the spirit? Do you understand that God is anticipating the return of his son? He is vigorously anticipating to send the Messiah as the mighty warrior. Yet we are busy playing. Yet we are busy toiling. King Solomon says, vanity, vanity. Oh, vanity. As niks verkeerd om in om ryk te wil wees. En as niks verkeerd om hard aan te werk. There's nothing wrong with wanting money. There's nothing wrong with wanting to be successful. No, build your business while you are here. The Bible says a wise man, he lays up an inheritance for his children's children. So there's nothing wrong with that. But don't get caught up and veiled and scatter wat die mot en dou sal vergaan, and then you miss the eternal gift of Jesus Christ, which is everlasting life. Kyk na jou neighbor en sê, neighbor, do you know what time it is? Ek kan die Here prys gee. And beloved, the kingdom of darkness is pushed, is driven, and it's influenced by the devil. The devil is oftentimes described as the prince of the air, the god of this world, the morning star. John chapter 10 verse 10, Jesus describes him as the thief that comes to rob, to steal,
and to destroy. But there's a character trait today that I briefly want to highlight, that Jesus highlights him as. When Jesus speaks to religious leaders in John chapter 8 verse 44, watch what Jesus says to him. Jesus says, you are of your father, the devil, and you desire of your father, and the desires of your father you want to do. He says he was a murderer from the beginning. And there does not, he was a murderer from the beginning, and there does not stand in, and he does not stand in the truth, because there is no truth in him. And then Jesus says when he speaks, he lies. He speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Beloved family and friends, neighbors, our Sister Maria, I want to submit to you today that when Jesus speaks to the religious leaders of his day, he now makes them aware that one of the faces behind the activities in our communities, one of the faces behind the activities in our families, one of the faces behind the activities of our society, our financial struggles, our illnesses, our marital difficulties, our children falling victim to substances. Ons hou soms so vry en so mooi en ons wil hê mense moet weet dat ons sukkel ookie. Dat ons ook probleme het. Nee, die kind is die mees gehoorsaamste kind. Ek gee nie my kind pakkie, maar hy kan laat jou kop so krap. So you want to portray a picture, but Jesus says the face behind your child's situation is the father of lies. Die vader van die leuns, en hy staan nie in die waarheid nie. And so what Jesus says, your father the devil is a liar, and he says to them the kingdom of darkness is being led by nothing but lies. There's a spirit of deception that is at work in our day. There's a spirit of manipulation that is actively involved in the activities of our day. And so there is a lie that the enemy has been telling us for years. And that lie is that you have all the time in the world. Some van julle idle op sekere decisions because you think you have all the time in the world. Some of you should have given your life to Jesus already, but because you think you have all the time in the world, you keep on saying volgende week, by die next dienst, by die volgende begrafnisse, by die volgende geleentheid, because you think you have all the time in the world. And so the devil tells you, sy's nog nie reg hier, is nog nie jou kansie, gee is vir hulle kans. As iemand opstaan, dan gaan sy, because you are under the impression that you have all the time in the world, and you do not recognize that in the realm of the spirit there is a clock that is ticking and time is against you. Do you know what time it is? We are led by a lie because the enemy promises us, he promises fame and fortune, en as hy nou die Here kans in jou lewe, dan sal jy nie jouself kan geniet nie. As hy nou die Here kans in jou lewe, na die begrafnisse, is dit mos nog after tears, en na die begrafnisse, is dit nog die familie se reunion. It's amazing dat elke keer wanneer ons by die dood kom, wat eintlik vir ons 'n teken moet wees, dat tyd is besig om uit te loop, dat ons nog planne maak om verder te gaan party. Tells us that you have all the time in the world, and so you are seated here today and you are still making plans and you are still making decisions on the basis and the lie that you might have tomorrow to sort it out. But I tell you today that there's an old proverb that says, yesterday is gone, tomorrow is uncertain, so we only have today as a gift. We have to make an impression today that takes control over our tomorrow. I remember in the year 2022, I was getting ready, Apostle, to take my first international trip to the island of Seychelles for ministry. And I was about to leave the Saturday. My flight was the Saturday. And the Thursday before I left, the Saturday I went to my mother's house. And I have 3 brothers. At that time I had 3 brothers. 2 of them involved in gangsterism. And I sat them down and I began to minister to them.
I began to minister to them, and I preached to them. And the one younger than me, that was 2 years younger than me, he said to me, just the previous night, they attempted to shoot him. There was a hit on him. And when he turned around, he looked into the barrel of the gun, and the young man that was supposed to shoot him did not have the guts to shoot him while looking at him. And it gave me more ground to minister repentance unto him. And then he says to me, hy sê vir my, Ellen, en dis sy woorde, hy sê, ek gaan nie nou gaan nie. Hy sê, hy gaan nie nou dood gaan nie, my broer. Hy sê, onthou jy nie, ons ouma Grootjie het gelewe tot 107 jaar oud toen. Hy sê, onthou jy nie, ons ouma is nou die dag dood op 87 of 85 years old. Hy sê, kyk vir mami is al oor 70, ek is nog eers 30 jaar oud. Ek gaan nie nou sterwe nie. And I knock at his door and I plead under the unction of the Holy Spirit, and he refuses to accept Jesus as his personal Lord and Savior. On that Thursday morning, that Saturday evening, I'm sitting on the airport in Kenya waiting for my connecting flight to Seychelles, and I get the phone call, Alistair has been shot. Die eerste ding wat ek vra, lewe hy nog? Hulle sê, hulle kan nie regtig sê nie, because as dit my ma, wat in die jaat is waar hy le, en ek vraag, hy sê, hart vir die Here gegee, en hulle kan nie confirm nie, en hulle sê vir my, ek wil omdraai, ek sê, al my sakke van die flight af, kry vir my 'n flight terug Suid-Afrika toe, I want to get home, I need to minister to this man, I need to see that he will make it, and that he enters the kingdom of heaven, and they call me a second time, hulle sê vir my, het gaat oor wie hy gaat survive, ambulance het gekom, hy is weg. Sunday morning I get up to go and minister at the church, and they let me know Alistair didn't survive. Alistair thought he had all the time in the world. Alistair het gedink hy gaan dit maak tot 107, en miskien by 107 sal hy 'n geleentheid kry om die Here 'n kans in sy lewe te gee. Alistair thought that the clock wasn't ticking against him. Ek gaan nie vandag nie, because het sy nie geviet, ouma het het gemaakt. That the devil is continuously telling that same lie to some of us, and some of us are addicted, some of us are addicted to pornography, some of us are addicted to immorality, some of us are addicted to money, some of us are addicted to the pleasures of life, because we think we will get an 11th hour. But I've come to tell you today, beloveds, at this funeral of our beloved brother, that tomorrow is not promised to you. With all your plans and all your qualifications, met al die supplements wat u drink, en die gezondheidsmaaltye wat u het, en die dietries en die diet plans en allemaal hy kom goed, môre is die vir jou beloof nie. Geen wonder, toe Jesus die geleentheid het om saam sy disciples te praat in Mattheus hoofstuk 6, dat hy vir hulle sê, moet julle nie bekommer oor die dag van môre nie. Van môre is die vir jou beloof nie. Therefore, it is critical important, beloveds, to make sure that we live a life that is complete, and that we live in complete right standing with God and with others. Nee, ons dink mos net ons heiligmaking is te doen met hoe ons teenoor die Here bly lewe. Ons vergiet dat ons moet reg lewe met ons neighbors. Ons vergiet dat ons moet reg lewe met ons ouers. Ons vergiet dat ons ook reg moet lewe met die persoon wat sy dink sy het nodig het. Because dat mag miskien wees dat jou vyandskap met my nie sy te gebedslewe. Sy vat nagmaal op tyd. Sy vertel ook vir almal van die Here, maar kom ek sê vir jou, het mag wees dat jou vyandskap met my jou die koninkryk dit sal hou. And so your life needs to be in right standing with God and with other people. And so in our text, to beloved, today as I draw to a close, in the book of Romans chapter 13, the Apostle Paul is writing to the church in Rome, like I've already told you, and he tells them a couple of things. One of the things he tells them, he says to them, it's time to wake up. It's time to wake up from your slumber. Daar is nie meer tyd om te slaap nie. Daar is nie meer tyd om met die Here aan te kom, soos wat ons lus het hier.
Daar is nie meer tyd om by die gemeente van Dubai te wees en on 'n pastor laken te dien. You need to pull up your socks and then you need to serve God with intentionality. The Apostle Paul gives them a wake-up call and he tells them to wake up from your spirit of drowsiness. The Bible tells us in the book of Revelation that John the Revelator writes one of the letters to the 7 churches in the book of Revelation en hy sê vir hulle teen jou dat jy jou eerste liefde verloor. Sy doen 'n paar goed reg, maar die probleem is ek het teen jou. Dat sy jou eerste liefde verloor het. Sy sê dat sy warm is, maar sy is eintlik lou kom word. En wie sê in die church of Thyatira dat God, hy drink nie lou tee nie, hy drink nie lou water nie. Hy sê as sy maar net koud was en of as sy maar net warm was, maar omdat sy lukewarm is, sal ek jou uitspoeg. So encourage them to become aware of the times and the seasons that they are living in. Number 2, we have to understand that the Apostle Paul tells them, he tells them that the world is in labor. He says that the day is at hand. En hy praat nie van die natuurlike klokkie. Hy praat nie van die dag en die uur op die kalender nie. He's speaking about the day that we speak about, the day of reconciliation. The day of reckoning. Die Bybel sê dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe en net daarna is dit die oordeel. The day of reckoning, the day is at hand, and so you need to become aware of the seasons and the times that you are living in. The same Apostle Paul, and I'm going to a close, is writing to the spiritual son, the evangelist, like some of us know him, Timothy, in 2 Timothy chapter 3, and he says that perilous times is at hand. When we study the word perilous, we find that it is a time of anarchy and war. It is a time of disarray and confusion. He says perilous times is at hand. In the book of Matthew chapter 24 verse 8, Jesus says to his disciples, when you see all these things happen in the world, dis hoe julle die tyd moet discern. Hy sê is die beginning of sorrows. Is nog nie die einde nie, beloveds. As die beginning of sorrows. En so wat ons moet doen, in die dag, ons moet ons oë op Jesus hou. Die leidsman en die volleinder van ons geloof. Jesus sê vir sy disciples, in die wêreld sal julle verdrukking ly. Hy sê, maar hou goeie moed, want ek het al reeds die wêreld oorwin. So I have to keep my eyes on Jesus. Ek kan nie haloop soos 'n man wat die fiets waant toe hy haloop nie. Ek kan nie slaan soos iemand wat in die wind slaan nie. But I must forget the things that are behind me and I must stretch myself to that which is ahead of me, the price of the mark of the high calling, because I need to know what time it is. Revelation 2:10, een van my gunsteling skrifte, sê die woord van die Here, in die dag, in die perilous times, in die dag van die begin van smarte, sal baie van julle verdrukkinge ly. Sê sommige van julle sal vir 10 dae lank in die gevangenis gewerp word. Hy sê, maar hou goeie moed. So Sister Maria, hoe survive ek die apostel? Hoe survive ek die verloor? Hoe survive ek die leemte? Hoe survive ek die eensaamheid? Hoe survive ek die vermisting? Nou dat die stem stil is, die voetstappe is stil, die gekla is stil, die goed wat ons geïrriteer het, is nou die goed wat ons gaan mis. As al weet die goed wat vir ons moeilik gemaak het, vra vir my. Ek het my pa verloor, 5 siblings verloor aan die dood. Die goed wat sy eens op 'n tyd gehaat het van hulle. As die goed wat sy nou wens, dat sy dit een keer nog kan hoor. Hoe survive ek die? Die skrif sê hou goeie moed. Hy sê, wees getrou tot die dood. En sy sal die kroon van die ewige lewe beerwe. Beloved, wat is die call vandag? Paulus sê nou dat ons weet wat die tyd dit is. Nou dat ons verstaan dat daar's 'n increase in deception and that the devil, the liar is at work. Hy sê vir die gelowiges, you must run with perseverance. Kom ek sê vir u geliefdes, u wat vir die Here bid dat dit makliker moet word, dit gaan nog moeiliker word. U wat bid vir die Here dat dinge moet verander en dat 1 miljoen rand in jou skoot moet drop en dat die Here jou nog moet uit die hel uithaal en weet jy waar gaat neersit nie. Nou, kom ek sê vir jy, het gaat moeiliker word.
Die skrif leer my, sy sal sê, berge bedek my. Juwels val op my. Die Bybel sê, die dood sal jouself ontvlug. Die dood sal jy wel dood wees in die dag. Hoe survive ek die apostel? Gee my net 'n tip om het survive. Ek is bly jy vra. Die een manier vir u wat al reeds by die Here is, hou uit. Volhard tot die einde. Die liefde sê ons sal mekaar ontmoet. As ons volhard tot die einde. Moenie nou moed opgee nie, moenie nou tou ingooi nie. Moenie nou omdraai nie, moenie nou wegloop nie. Hou net nog 'n bietjie aan. Volhard stryder, o volhard stryder. Vir u wat nog nie by die Here is nie. Die apostel Paulus sê, kan ek kry Romans 13 verse 14. Watch what he says to you who don't know Jesus as your personal Lord and Savior. Vir u wat nie die Here ken nie, is nog nie te laat vir u nie. Nou dat u nog ore het om te hoor, 'n gesonde verstand het om 'n decision te maak, voete het om op te staan. Romans 13:14. Dis 'n geleentheid vir u vandag. Die is u oplossing. U soek mos 'n oplossing. U sê mos, ek sê net een ding, net een regte ding. Kom ek gee vir jy een regte ding. Hy sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus. Hy sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus. Nee, hy was nou aangetred tot nou toe met jou eie krag, met jou notability, met jou reputatie, met jou know-how. Vandag sê ek vir die way om het te survive, trek vir Jesus aan. Come on, somebody, jy moet verstaan, waar is die gelowig as in die huise? Sê vir die een langs aan die head, sê vir Jesus aan. As sy bekleed met die Here Jesus Christus. Hy sê, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig. So wat u nou moet doen is, u moet nou seker maak dat u vir Heilige Gees binne in jou kry. Om te verhoed dat sy voorsorgmaatreëls tref van die begeerlikhede van die vlees, maak seker dat u vir Heilige Gees binne in jou kry. Because van die Heilige Gees binne in jou woon, nou sê die woord van die Here in die boek van Romeine hoofstuk 8, hy sê, hulle wat gelei word deur die Gees van God, hulle sal kinders van God genoem word. Hey, Johannes 1 vers 12. Johannes 1 vers 12. Ja, sê vir iemand, maak seker dat die Heilige Gees binne in jou kry. Die Bybel sê Johannes 1:12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het. Here, kan bid hier. Sy kan nie net sê nie. No. Sy kan nie sê, mami, het hom gedien nie. Ek onthou een aan, dan maak ek klaar. Ek onthou een aan, Suster Maria, word 'n vriend van my beroof hierso by Caltex, en ek is saam met 'n vriend se broer van my, hy word beroof, en ek is saam met die broer, en om 'n lang storie kort te maak, besluit die man van die Here, ons gaan nou die rowers gaan soek. Die bakkie is vol, en ons is hier in Delft, prys die naam van die Here. Ons is hier in Delft, en ons kry 'n jong man, en ons kom uit die diens uit, ons is gekolle en getaai, en ons het die jong man, en ons het hom in die bakkie in, en nou begin voel die manne met hom jagte op die bakkie. Die manne voel, en na hulle gevoel het, kom ons by die polistasie, hulle kom by die polistasie, en nou sê die ene, ons kan nie die man nie invat nie, kyk hoe het ons die man geslaan, maar nou kom ek agter, die is die skuldige ou, die is die man, wat die roof gepleeg het. Die is 'n verkeerde man wat hulle het. Ek kan bid, maar ons het hom toe. En ek sê hier van voor af, maak ek 'n grap. Ek sê kom ons gaan begrawe hom. Here kan bid. Ek sê ons begrawe hom. Ons het mos pikke. Hier van toe die manne hoor hy's gerop, toe gryp hulle pikke en grawe in. En ons sê kom ons begrawe. En hy skree van agter af, my maat, die Noekie Here. Hy sê, brothers, nie, my ma soek by die Here, julle kan my nie liewendag begrawe nie, vat my net huis toe, maar kom ek sê vir u vandag, die feit dat jou ma die Here dien, jou pa die Here dien, jou man die Here dien, jou vrou die Here dien, jou ouma die Here gedien het gaan vir jou niks baat hier. Die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het hy hulle mag gegee om kinders van God genoem te gaan word.
Jou ma se reputasie kan vir jou hier help. Jou pa se reputasie kan vir jou hier red. Sy is Bartimea se kind. Sy is Timotheus se kind. Sy is Anna se kind. Jou van is Adams. Hy kan jou hier help. Maar as hulle dag kom, prys die naam van die Here, waar ons almal, klein en groot, voor die oordeelstroon gaan staan. Die Bybel sê dat elkeen sal sy eie pakkie na die mark dra. Esegiel 18 sê, nou sal die kinders nie meer sê dat my tande het stomp geword omdat my pa groen druiwe geëet het. Die Bybel sê, maar die siel wat sondig moet sterwe. Here, ek sê altyd vir ons mense, apostel, ek sê altyd vir ons mense, as jy by die hof kom, dan het jy wat hulle sê, metal detectors. En by die metal detector kan sy nie met 'n gun deurgaan nie. Sy kan nie met jou sleutels deurgaan nie. Sy kan nie met jou watch deurgaan nie. Sy met jou wallet uithaal. Kom ek sê vir jy, by die hemelse hekke is wat ons noem sin detectors. O nee, as dieselfde ding, ons wil dit nie sê nie, because jou kerk sê vir jou, moenie worry nie, liewe soos wat sy is, die apostel gaat vir jou die hekke oopmaak. Kom ek sê vir jou, ek strei net so hard om in te gaan. Ek is ook besig om te fight om die koninkryk binne, soos hy met jou eie saligheid uitwerk. Ek het nie die sleutels van jou om in te gaan nie. Ek moet seker maak, ek is gewas in die bloed. Ek is vergewe van my ongerechtigheid, dat my kleed wit is. Ek kan nie vir jou ook nog strei nie. Daar gaan jy met jou eie prys betaal. Som van julle kerke sê vir julle, moenie worry nie, as hy dood is en jou familie bring genoeg offers na die offerbak toe, sal die geklank van die offer sal jou uit purgatory uitskiet tot aan die hemel en as alleen uit die put van die hel uit. Sy sal moet hard stry om in te gaan. Sy sal moet jou knieë buig en met jou tong bely dat Jesus die seun van God is. Ek maak klaar vir die gelowiges, wil ek het monies. Daar is 'n ander leuen wat die duiwel vertaal. Die duiwel sê vir jou, once a child of God, always a child of God. Nou is die waarheid nie. Die Bybel sê, daar sal som van ons die dag kom by die wit troon oordeel en Jesus gaan sê, gaan weg. Daar gaan sy sê, maar ek het siekes in jou naam gesond gemaak. Ek het duiwels uitgedryf in jou naam. Ek was 'n pastoor van 'n kerk. Ek het 'n pestoor gaan met goud ingehaat. Here, ek kan bid hier, ek het 'n boertjie gehad. Nee, ek het soveel kinders gedoop, ek het soveel mense getrou, ek het dit en die. Paulus sê, ek is eintlik bly dat ek niemand van julle gedoop het, die prys die naam van die Here. En dan sê gaan al die verskoning sê, dan gaat Jesus sê, gaan weg, jou vervloekte, ek het jou nog nooit geken nie. Van toe sy hier oor toemaak, was sy in die verkeerde koninkryk. Family, ek gaan huis toe en ek het gekom vir u te sê, you don't have all the time in the world. Die oomblik is al wat jy het. Daar is nie môre nie. Daar is nie next week nie. Daar is nie volgende Sondag nie. Apostel, hoe laat begin die diens? Ek wil môre my hart vir die Here. Okay. Ons die kerk môre vir jou nie. U het net vandag. U het net vandag. Die Bybel sê, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Die Bybel sê, wat gewillig is om te luister, sal die goeie van die land eet. Maar hy wie wederstrewig is en sy hart verhard, sal deur die swaard geëet word. My vriend, my broer, my suster, my neighbor, u het net vir nou. Vandag het jy my stem hoor. Kyk, ek staan nou by jou hart en klop. En as jy vandag vir my oopmaak, sal ek inkom. En saam met jou maaltyd hou, met elke oog gesluit in die teenwoordigheid van die Here. With every eye closed, and every head bowed before God. Ek en u het net vandag. Ons het hier 'n waarborg vir môre nie. Ons het net vandag. Terwyl die oë gesluit is en die hoof gebuig is, in watter koninkryk is u? Word u gemislei, gevillei, gebelieg deur die vader van leuns? Of is u in die koninkryk van die lig? Ek wil u vra vandag, wil u nie die tyd uitkoop nie? Bybel sê die gunstige tyd toe ek jou besoek het, het u opgemerk nie. U het net vandag, u het net die oomblik. Wil u nie 'n besluit maak om die Here 'n kans in die lewe te gee nie? U sê, apostel, ek ken nie die Here nie. Ek het nog nooit vriendskap met hom gesluit nie.
I have not accepted Him in my life. I want to make that decision now. I want to give my life to Jesus today. I want to walk away from unrighteousness. I want to walk away from lukewarmness. Ik het gebackslide. Ik wil vandaag terugslide. Ik wil vandaag een verhouding met die Here gaan. As die u is, terwyl elke oog gesluit is en elke hoofd gebuig is, wil u nie je hand opsteek net waar hy is. U het net vir nou. U moet nou 'n keuse maak. Wil u nie vandag je hart vir die Here gee nie? You can raise your hand right where you are. If you are saying that's me, I want to surrender all. Steek op je hand net waar je is. U wil vandaag terugkom. U is lukewarm. U het die eerste liefde verloren. Apostel, ik wil vandaag terugkom. Because ik understand die sensitivity van die tyd waarin ons lewe. En ik mag nie weer. Heel moontlik gaan ek nie weer geleentheid kry nie. Wil u nie hand opsteek net waar jy is nie? U kan die hand opsteek. Wie is die eerste ene? Wie is die eerste ene? Terwyl die genade tou oor jou sweef. En die Here staan en klop in jou hart se deur. Wil u nie die deur vir hom oopmaak vandag en sê, ek wil terugkom. Ek het die pad byster kom word, ek ken die Here. Maar ek is lou kom word. Steek op je hand net waar jy is. Is daar iemand wat vandag wil terugkom na die Here toe? Is daar iemand? Is daar iemand? Wie sal die eerste een wees? Die genade tou van die Here swing vandag vir jou. Ek voel, ek kan hoor hoe klop jy Here by jou hart se deur. Ek kan hoor hoe betel u, ek het nie vir die gekom, ek is hier vir dit, ek kan ons hier op 'n ander tyd die ding doen nie. Ek kan hoor hoe vra u is, kan ons hier klaarmaak hier. En die Here staan en klop by jou hart se deur en die Here pleit, hy vra, hy wil in jou hart kom woon. Is daar iemand vandag wat sê ek wil my hart vir die Here gee? U kan die hand opsteek net waar jy is. Die uurglas is besig om uit te loop. En u geleentheid is vandag hier. Wie is die eerste een? Is daar 'n hand vandag? Is daar 'n papa vandag wat wil opstaan? 'n jong man wat vandag sy saak wil regmaak? Is daar iemand? U kan die hand opsteek. Dankie vir die eerste hand. Is daar nog iemand? Ek hoor die Here klop. U kan kom, u kan kom. Is daar nog iemand? U kan kom. Ek hoor die Here klop. Ek hoor die Here klop. Ek hoor hom klop. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand wat sê ek wil kom vandag? U kan die hand opsteek. Daar's 'n geleentheid vir jou. Daar's 'n geleentheid vir u. Wil u nie kom nie terwyl elke oog gesluit is? Almal is besig om sy eie saligheid uit te wek. Almal is besig om sy eie lewe te evalueer. Ek is niks vir my neighbor te doen nie. Because ek moet stry om in te gaan. Ek moet stry. Is daar iemand vandag wat sê ek wil my hart vir die Here gee? Die uurglas is besig om uit te loop. U het net vandag. U het net nou. Nou. Die klok is ticking. Tyd is nie in jou guns nie. Miskien is u bankbalans, miskien is u vriende, miskien is u familie, maar tyd is nie in u guns nie. Wil u nie hand opsteek en sê ek wil my lewe gee nie? Wie is die tweede ene vandag? Ek hoor 'n klop die Here nog by iemand se hart. Ek kan voel in my gees hoe stoei iemand met die gees van die Here. Ek kan voel hoe stoei iemand en sê Here op 'n volgende geleentheid. Maar die Here roep jou by jou naam vandag. Die Here roep is oestyd. En die Here staan met sy hand uitgestrek na u toe. Te midde van u gebrokenis, te midde van u bekommernis, te midde van wat u deurgaan en wat u ervaar. Sê die Here sluit ook vriendskap met my, sodat hy vrede mag hê in die land waar hy lewe. Is daar nog een persoon vandag? Is daar nog iemand? As daar niemand is, kom ons sit ons hande by mekaar en ons gee die Here so 'n prys. Kom ons sit ons hande by mekaar vir ons jong sussie wat vandag 'n hart vir die Here gegee het. Sy het die beste besluit gemaak van haar lewe. Nie sy het ander goeie besluite gemaak, maar vandag het sy die beste besluit gemaak. Kom ons klap ons hande nog so een keer en ons gee die Here prys. Kom ons staan op die platte van ons voete, beloveds. If you will, please stand with me. I just want to do a corporate prayer, then I am out of your way. Let us pray. With every eye closed. Father, we thank you today for your grace and your mercy that was once again extended unto us. We pray that your Holy Spirit will preach to us, will continue to convict us, will continue to help us and guide us
as we aspire and desire to live in righteousness before you. Father, we cancel every attempt of the enemy to snatch us from out of your hand. When the enemy comes in like a flood, we pray and we ask that according to your word that you would raise up a standard. Keep us from falling. Roep ons uit die krom en 'n verdraaide geslag. Help ons om ons oë gefestig te hou op U, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ons wil U dien, ons wil U volg. Hou ons in die holte van die hand. In Jesus naam bid ons. Amen and amen. One more time, can we put our hands together for Jesus? Come on, somebody clap their hands for Jesus. Kom ons gee die Here prys. En die hy sê ons dat is die prys as U mond die oop is. So kom aan, sê net so dankie vir die Here. Een siel het tot bekering gekom. Hy's meer as genoeg. Kom ons gee die Here prys. Hallelujah. The worship team will come and help us as they sing a song for us. And we get ready to do the viewing. As 'n ondernemer, kan iemand vir my teken die begrafnisondernemer asseblief? Net waar jy gaan, hy sal jou nooit verlaat. Begrafnisondernemer asseblief. Net waar jy gaan, die Here, hy is jou leidsman. So we're going to do the viewing. We're going to ask Sister Maria sy nou terugkom in die onmiddellike familie om eers te sit. And then the rest of us, die neighbors, die vriende, die extended family, die begrafnisgangers, ons kan view. So u kan kom van die kant af, we gaan ons om, dan view.